Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat ya, kembali lagi di channelnya Kang Barok Official. Pada kesempatan kali ini saya berada di Kampung Cikukuk ya, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Di sini sedang meliput suasana pernikahan adat Sunda sahabat ya, bersama Berbuga Channel ya. Jadi kali ini kita berkolaborasi lagi dengan Berbuga Channel meliput suasana pernikahan ya. Dan ini kita simak sekarang acara lengser sahabat ya. Lengser ini termasuk salah satu tradisi adat Sunda ya, budaya Sunda. Oke, seperti apa keseruannya? Simak terus video ini. Diciptakan pasangan hirup di antara araranjeun, rasa asih di antara araranjeun, sangkan araranjeun hirup aya di kating imani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam aki doakan semoga masuk surganya Allah, amin. Yang tidak jawab salam aki doakan bulu keleknya panjang 10 meter ya, amin. Aduh, jauh-jauh di Bandung aki teh ini teh datang teh mau ke Cibiuk ya. Di sini teh mau ngeliat incu aki, ada cep anjing. Kalau di sini mah cep ya, kalau di sana mah emas. Nah, di sini juga ada incu aki. Nempel anu geulis teh ya jika si Dini kela
Sini nih kemana? Dia omong-omong teh sini nya kemana ini teh ya? Kemana nih ya? Asa tinggalin di Asep Strawberry tadi isuk-isuk teh. Lagi makan strawberry. Coba ya kita telepon dulu. Ada 0809900000 semuanya omong kosong. Halo. Halo. Di mana Aimane? Hello everybody. How are you today? I'm fine. I'm fine, thank you. Aduh. Ya icunin. Oh, jeung morosot atuh. Meni kasep ieu. Meni geulis ieu, meni ingetnya jika urang teh ngoraki. Aki kurang ajarkan heula nya cara ngageol ke penting kumaha tapi ulah kacep Andi kela di dieu aya korban ieu tukang foto ieu nu sok nyekolan ieu mana di tukang fotonya kabur ieu we nyekolan ieu tah ka dieu urang ajarkeun ku nini nya ka dieu tah cici ku nini urang ajarkeun cara ngageol. Mas Andi lihat ya nanti ini pelajaran buat malam ya. Akang kendang mana Akang kendang? Nih, kalau kata Nini muter ya, muter, ke bawah, kejar terus, kita maju, mundur, maju. Apa ya ada yang nojos? Gak tahu bonteng suri gitu abah itu teh nojos teh apa bonteng suri? Ya udah gini abah sama Ambu mau ngasih dulu sebuah pertunjukan. Mana tuh? Musrik. Ya. Iya kalau ada mah tuh ya. Mau cari kopi-kopi dulu. Sok siapa dulu? Kapan abdi
lagu deui ah. Lagu lagi ah. Ayo ah. Jos ah.